Aga pa wala akan nyam. O, nyata. Pinoy henyo. Ay, Pinoy henyo. Amo mati kay ayam niya. Mo ka? Manubong nga, di ba? Premium ka. Anyam no kati 500. 500? O, sige. Oops, baka makita. Kailangan makukuha ka sa akin ka 500 eh. Simple lang dito. Pwede kang dawat pluno ka. O, ikanta ka pa itiplon ah. Sakit, ito na tamtags na. Amo, paanta na ka. Nakita. Bagam ito yan eh. Tamstak. Tamstak. Sakit yung tuulok. Stapler. Oh. Dabang siya. Sige. Start ka. Ano ito? Lugar. Saan? Street mo namin tabagin ah. Oh. Tao. Mabalin. Parte si tao. Win, parte sa tao. Buok. Haan? Tiltil. Haan? Agong. Ngato, di ngato. Ngato tao. Medyo. Barokong. Haan? Nyur. Kili-kili. Haan? Saan? Baba. Haan? I mean, pwede. Sige, wala anya. Gagamin. Wala Saka. Hindi natin nabangsit. Pirmi. Di ba nabangsit isa ka no? Hindi pinabangsit. Sige, wala Sige. Lupo. Nabalin. Nabalin. Nya pa ba ti nabangsit? Nya ti mukha. Buksit. Adayon. Buksit? Adayon. Ubit. Ay. Ubit. Ang ubit siguro. Nabangsit eh. Aan. Hindi nga kami ato. Ay, silang migan. Awan 500.